أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد صلوا عليه يا حبيبي يا محمد صلوا عليه يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبداء وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا
وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. Tinggi derajat Nabi Muhammad, raya mujizat Sayyidil Anbiya, bulan di langit jitan umumah, Nabi getanya pemulia, Nabi getanya di pemulia. Tinggi derajat Nabi Muhammad, raya mujizat Sayyidil Anbiya, bulan di langit jitan umumah, Nabi getanya di pemulia, Nabi getanya di pemulia. Bulan di langit jitan umumah, Nabi getanya di pemulia. Bulan di langit jitan umumah, Nabi getanya di pemulia. Sampai baja bulan di tamam, raya tercengang jikalan rupa, raya tercengang jikalan rupa. Tinggi derajat Nabi Muhammad, raya mujizat Sayyidil Anbiya, bulan di langit jitan umumah, Nabi getanya di pemulia, Nabi getanya di pemulia. Di bedasinan diri
Madinah diisi dan kubur Allah jibda sinar di ulangit bintang memplet puja Rabbana jibda sinar di ulangit bintang memplet puja Rabbana Otro ulangit pengeban bandrang karunia Tuhan Azza wa Jalla untuk ulangit pengeban bandrang karunia Tuhan Azza wa Jalla Allah Nabi Muhammad ana Abdullah lahir di Mekah Aminah ibu Nabi Muhammad ana Abdullah lahir di Mekah Aminah ibu duduk banyak Tuhan Yuminah Nenggo Madinah diisi dan kubur duduk banyak Tuhan Yuminah Nenggo Madinah diisi dan kubur Allah jipenggah menang jipenggah medes sikafi kuris rakyat dawa jipegang menang jipegang mede sikap figuris raya terdawa Nabi Muhammad anji tempate lam jipejae Sayyidil Anbiya Nabi Muhammad anji tempate lam jipejae Sayyidil Anbiya Allah Nabi Muhammad ana Abdullah lahir di Mekah Aminah ibu Nabi Muhammad ana Abdullah lahir di Mekah Aminah ibu duduk di banyak Tuhan Yuminah Nenggo Madinah diisi dan kubur Nabi Muhammad Tuhan Yuminah Nenggo Madinah diisi dan kubur. Qasidah terakhir sahur versi Maulid. Sahur versi Maulid. ya Rasulullah Allah Allah ya Habib Allah ya Rasul Allah Allah ya Habib Allah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ya Rasul Allah Allahu Allah Allahu Rahman Nabi Muhammad akhir zaman Allahu Allah Allahu Rahman Nabi Muhammad akhir zaman lahiran Nabi malam sana yang 12 hari Rabiul Awal lahiran Nabi malam sana yang 12 hari Rabiul Awal ya Rasulullah Allah ya Habib Allah ya Rasulullah Allah ya Habib
حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد يا رسول الله. Kalimatun fil yakni tun gajah masa Abraham gejabang kuda. Kalimatun fil yakni tun gajah masa Abraham gejabang kuda. Tiga menghancur Ka'bah Baitullah dan roji jajah ibu agama. Tiga menghancur Ka'bah Baitullah dan roji jajah ibu agama. Ya Rasulullah, Allah ya Allah ya Habib Allah. Ya Rasulullah, Allah ya Allah ya Habib Allah. Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad. Ya Rasulullah. Gajah meribadi dan meron-ron, Allah yang tulang hantar didekat. Gajah meribadi dan meron-ron, Allah yang tulang hantroji dekat. Gajah dumate dipoleh burung bate di lambung atas kepala. Gajah dumate dipoleh burung bate di lambung atas kepala. Ya Rasulullah, Allah ya Allah ya Habib Allah. Ya Rasulullah, Allah ya Allah ya Habib Allah. Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad. Ya Rasulullah. Tuhan ababil nama dijengan dalam Al-Quran disebut nama. Tayran ababil nama dijengan dalam Al-Quran disebut nama. Lahir Muhammad itulah tahun rela dompet hancur berhala. Lahir Muhammad itulah tahun rela dompet hancur berhala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.